Hello golapai te ho nadam che diu kata sanin tuni Sunday ni hi to kito kidin Sunday special episode inabol jing hi anga chan na lingtan tuni phat a jong hi wa choi la lang sangta pathin thulang sang hi tam chom khat iga avet hom ki diu hi tuka la chu ta sadam lo zen video khat dong anaki siam zo tapon je chu nei na he them diu tin ka hin nge an hi tuni phat a yong he wa choi la anaki bola le ana sim pa ahin khotu sim chomcha iga sei khom ki du hin hichi hi le all hail the power of Jesus name hi ei pa wa chu hi ki da hi le zawin jesu min choi anun ti la kho hin hobungla number 70 hi hobungla chi chi inei wangwin a number hi achum jep jep mai the hin hi jong le amina hi avenom hon inaki hol do the hi zawin jesu min choi anun ti la hi zawin jesu min choi anun ti wa choi la hi Edward Peronet kitipa hin anabol hi ama hi England 1726 kuma anapinga hi Edward apu hi ala friends mi hin sting le Switzerland hung cheng wa hin Switzerland kuna chu England hi hung cheng lu du wa hi ho good mi ta na hi ji wa hi ho ki bol gen thein hormone hi anada tlawa pathian di ta hi ana hovo hi Edward pa Winston hi amazong hi pathian ho thacha khat ana hin hi chi a hi John Wellesley le Charles Wellesley ki tipa he to an ki vok thei ten jing win hi Edward jong hi aneva korin ho gut mi ahung hitan evangelical na to na lang sang hin alung analut hle jing na hi ama hi Anglican pastor ana hi go ahin la John Wellesley te ho banga missionary wa a pathian thu sei le ding ti hi anago zo ji in missionary pastor mundanga chi a pathian thu sei le ding in ordain ana bol tawin hi Edward jong hi John le Charles Wellesley to kumsot ta na anatong homovin hi Edward hi Wellesley teni ucha to ankivop sungowa hi ama hin thu sei kiti ho hi anabol nom ji poi aje chu pastor chi hi wangwa he Wellesley teni hi aza hle jengin ama hen chuting le anaki phalam ji hle jengin hi aje chu ma ni hi ana senior hle jeng hlona hi nikhat kining changlowa mila a Wellesley thu a sei chai pha den zinga thu sei di kho Edward a hi ahin ti le Edward zong aking la jengin a hi azing hi phaden ama zong ka ki go chai tai ka hin khuwa thungei ta ka sei masa pending a hi atin aman zong jesun a sei zuite mul chunga thu a hil thu ho achang asim hlan aman zong akum ki tai 18th century lai a hin John Wellesley diary a record a bol na dung zuizin aman a sei na chun pathian mina bol gim thu gim zong hi tamta hi ana tho uwin hi chule Edward jong hin hi che bol gim na ho hi anazam sanpun anapang nin anapon tho hle jengin ati in hi chuteng le Edward jong hi pathian mina ama hin thu gim mong ana tho in so ngayong ana sep buwin chuteng le bun nang la ayong ana son hluwin ati in hi nikhat Edward hi India gama missionary na ato na gamla avale na hin lampi ahin tribal mi ho khat hi amun a hi chipa jong hin ave jengin alung dong hle jengin hi Edward he aji chu Edward hin toka sanghol ho phatichan akivonin bek akipu na hi khatpa hi tribal mi hin thal ho akichoijin na hi hichia kimu to hlon na hin I macha boina nom hi lai ama jong a in lang ahung kile kitai ahin la in atluna ko na chun alungial amang thei ta poi hi chilaya tribal mi amu pa cho aman agel na chun pathian umle umlo zong hello khoba gamla hin kho aman jing chu ama hen anapu na hle jing hin sting la ma ho ko ma hi pathian thu ga seidi ti hi agel pantan hi chi hen aman jong a kholin a hi le hi chi ho chu tribal mi hin akimu tu na koma mul pang langa chu acheng wa hi ti chu ahin khol do tan ama jong akigotai ahin la aloi lal agol ho wang hen
azada hle jing ven hi Edward he India gama achi ki di cho aji chui chilai tribal ho khoa chu achi a pathin thu aga sei go ni le ahin tha duty hi aloi le agol te hen a het saw hi Edward dong thi le thi hin le hin atin amazong khat ho loi alung se da apo na ji chun amazong akigon achi tai mol le tang ho akalin amazong tribal ho na kom lang chu aga hlung tai tribal mi te na khokom lang chu aga thun phat in mit phet ka lovin gial pha lo helin tribal mi hon ahin panta vin a hi thal aki choi vin ting cha aki choi vin chem cha aki choi vin a hi zo pharin Edward dong thading ati vin a ta vin a hi hichipet ta chun aman masanga ahin khuman le la anasim le la anasut ho khat chu hin gial do en hi hichila chu hi a hi le ei pa wa isei bangwa zawin jesu min choi anun tila kho hi hichi chun aman nong violin kiti pe khong bang a hin ei pa wa ip kiti am bang ka hepun hichi violin chu alado en amit asingin hichila chu asapan tai aman na lungiela wa choila asa azong chu sa chaiman lovin ahin kho chu lata vin te ti hi agelin hi hichi chun aman jong amit asingin athidingin akipedo tai la asa ni hi le azo na pen chang chitin namtin le phungtin pautinin choi anun chung le noi pakai leng chung nung le mun leng zo se leng ti lai kho aga sa ading ko na chun ipi mong agialwam atin amit ahin hain aga ave en hi agial khelam pe ven ama that dinga kimvel ho chun aman cha se seu ana koi hlavin ana sep hlatawin ala sa chu ana ngai vin hi pathian thaga vin na ana tongin alunguwa pathinin Edward le ala sim chu ana mang chatai Edward dong akhowa ana pui vin thu hoyong ana sei sa vin hicha kun chun Edward hen kumni le ki alang chu hi chi tribal mi ho he to ana khom wa hin pathian thu ana hilin hu hing na thu ana sei pi in mitam ta azong ta asan na tha a ana le lut in hi Edward dong ata asa adam mozi chun kizen dinga agam langa ache ki de chun tribal mi teong chun angai hle jing vin milestone thumlang chu kenga aga tha avetin jong aki he hichiwa choila hi Edward hin 1779 le 1780 ki ka hi ana bol hi gospel magazine kiti khada hi Augustus top lady kiti pa rock of east anas bol pa hichipa khon editing ana bola publish hi 1779 kuma November la hi ana bol hi hichiwa choila hi thum zena akaidan ana simu vin hi coronation miles lane kiti chuting le daidem kiti hi Edward hi 2nd January 1792 kuma hi a inmun England hi damon zala anathia hitai Edward hi athiding kon cha chun hitahin ana sein hi pathin lopi hen sangta a pathin hi na omjing hen lopi hen pathin thu ta angai lutna a omjinge anati nahi episode anga na chan chu ichai ta vin tuni ayong wa choila ahong ki bol dan le ahong ki pat dan ho ana sim pa thu sim ho isei vin tua ho sei bedding tam ta om na lai hin tun sot song pi hin chuting le what a friend we have in Jesus hin chuting le gamlata amol chunga kiti ho seiding tam ta om na lai jin hichi hi idam na na lew map ni se le Sunday ni se le hin sei jing diu hin mangman jong hichi channel a hin hong lut masat pen ni a hi a hele subscribe na bolin lang phana sa a he le like ana bolin chutile mi slova namu jing thading a hi Jesu min joy anun wan mi a joy ane wan mi a joy ane len zo se le